Nilqakom għas 712 l-edizzjoni ta' Mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu minn Aidan, Bużu, Aicha Xixa fl-imkien mal Lokko, Caruana, Sandro Zerafa, K.A.R.R u Perseus Dream. Ma biex nibdew illum għandna din minn 13 Years Later. Bahari insfajt nimxi, mimlid moħli bkejt għalik. Ħallejt vojt warajk jinqatmu ħaninsik. Ħassejt toqla fuq spalleja, bħal xewqa li tkun ħdejja. Bħalek ħadd ma jaf jgħix kif irid. U f'dil ħajja li gawdejna mimlija bil-memorji li ħallejt. Ejja nismu żifna fil-ħolm li żurni fih, bħalissa f'din is-sija waqt id-diska b'qalb mimlija. U ma jimpurtax għaliex ħakemm tlaqtna jint, hawnhekk magħna tgħix għal dejjem u żifna treġġa' lura dak iż-żmien. Fuq l-orizzont rajtek tivvjaġġa, fuq il-baħar kont titpaxxa. Serħan il-moħħem biss int kont issib. Il-baħru sa manżur ix-xemx, aħjar minn hekk żgur illi m'hemmx. Imdawri miegħek dejjem kull imkien. U f'dil ħajja li gawdejna mimlija b'kull memorja li krejajna. Ejja nislu żifna fil-ħolm li żurni fih, bħalissa f'din is-sija waqt id-diska b'qalb mimlija. U ma jimpurtax għaliex għalkemm tlaqtna int, hawnhekk magħna tgħix għal dejjem u żifna treġġa' lura dak iż-żmien. Għadna nħossu li int qiegħed qrib, hawnhekk magħna tibqa' dejjem bla tfixki. Żifna li xi darba nisfnu mill-ġdid. Ejja nisfnu żifna fil-ħolm li żurni fih, bħalissa f'din is-sija waqt li bdiska b'qalb mimlija. U ma jimpurtax għaliex għalkemm tlaqtna jint, hawnhekk magħna tgħix għal dejjem u żifna treġġa' lura. Hawnhekk magħna tgħix għal dejjem u żifna treġġa' lura dak iż-żmien. Żifna f'ħolma, il-silta ġdida ta' 13 Years Later tlaqqana għal edizzjoni oħra ta' Mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, numru 712 illum bħala l-poddati li l-hom għaddejjin 20 sena, ma huwa 12 il-programm fit-tielet staġun radju fuq Campus 103.7 fejn iltaqgħu kull nhar ta' ħamis fil-għaxija fis-6 u fil-11 ta' filgħaxija. Fl-ewwel parti ħana jkollna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar u bad fit-tieni parti jkollna l-kurzità. U l-kurzità illi għandillum hija x'inhu K.A.R.R. Fit-tielet u l-aħħar parti jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa The Oldest Tale ta' Perseus Dream. Ma ħankomplu b'aktar silti ġodda illi ħarġu dan l-aħħar din minn Aidan 2x2. I've been hearing these voices like took the matter too urgent. Oh, we know we gotta take it slow. In my dreams, baby, you're defined. Just a sec, let me hit rewind. But no, we gotta lose control. Julio, Mr. Cicatriz, it's only the after. I'll be no pressure, but I need an answer. Julio, Mr. Null here, yeah.
pressure, but I need an answer. Wherever you go, I follow. You go high, I'm down low. I can multiply it. With 2 by 2 I found you. Wrong getting right. Can't you see that you're mine? I can multiply it. With 2 by 2 I found you. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. With 2 by 2 I found you. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. With 2 by 2 I found you. All their own mistaken shape. I've been singing, don't let me wait. Say hello, baby, I'm all alone. Och fil-fum tisma boom boom. Għajdli kem jek id-dum-dum. Xin sabiħa minn fejn ġej. Tieni dejk u isfen trejn. Kull jum nistenna l-ħin. Jek najjes li ser nsib qalbi no pressure, but I need an answer. Wherever you go I follow. You go high, I'm down low. I can multiply it. With 2 by 2 I found you. Wrong it ain't right. Can't you see that you're mine? I can multiply it. With 2 by 2 I found you. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. With 2 by 2 I found you. Say, I'd be vain. Tini dek, tini hinu emsak kun dek ismani. Taf li mam xi ħadd bħali. Say, I'd be vain. Ħares dritt, jien il-paċi u int il-mistri ismani. Taf li mam xi ħadd bħali. Wherever you go I follow. I can multiply it. With 2 by 2 I found you. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. With 2 by 2 I found you. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. Say, I'd be vain. With 2 by 2 I found you. 2 by 2 ta' Aidan fost id-diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar li għanna fl-ewwel parti l-lum waqt mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Numru 712 ifisser illi ieħor minn dawn u nkunu għalaqna anka dan l-istaġun u allura fl-edizzjoni li jmiss jiena nagħti ħarsa lejn uħud mill-aktar siltiet li spikkaw matul l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena l-2025. Imma il-materjal ġdid dejjem ħireġ u għanna album ġdid minnant il-Bużu. Maħnissa nisimgħu ħafna siltiet minnu l-lum għax mhuwiex l-album tal-ġurnata l-lum, imma naħseb illi ikun hekk anka fl-ewwel jew fit-tieni programm tal-raba staġun illi tkun allura l-poddata numru 714 jew nkella 715 se naraw. Minnant il-Bużu se nisimgħu Lura. fejġej Shit, yeah Lura mill-qabar, lura mill-mewt Luraw bin-nar li ħasbu li tfew Tun il-fjuri r-rera mistfaċċa Eva waqat it-tuffiħa jinġbarta Is-serpi se repleja gidma u jizvina Bħal Ek tibqa toħodha fil-vina Anka jien familjari madwejja Minna li jassibt id-dawl One way taħt il-mina bil-mija l-avvis Suq bil-mod lura Għax rajt kif aħbar ta' ħabta da tħabbat fuq minn għadu mana U għadhom jissaraw mal-fat li tilfu l-xaħat li qatt massumew li mux ħajaraw l-għada Rajt kif id-dinja tagħhom tieqaf mat-telfa Imma l-alarm jibqa' jdoq f'din id-dinja mxelfa Imma żmien anka l-memorja tibda tidher imżelġa Imma ma tistax tmur lura La xejn, yeah Lura tfal żar li konna Lura meta tagħmel x'tagħmel teħel inċorta Naf li l-aħwa l-bar ħajħossuha Meta ommok taqsam difer u taqlaħħa doppja Dejjem ironika Meta jsawtu mbagħad jgħidu li f'isem l-imħabba Allura bdejt imbul fix-shampoos Nagħti golden showers lill-familja kollha Iħossni cool li fuq il-vendetta Nitlob la jiskopru mhux ħanaqla xeba Mbagħad skoprew lajt xeba Yeah, snin ta' skonnessjoni, rabja u mibeda Issa fast forward għal dis-sena Fejn morna terapija u qed tifforma l-ideja li ma nħossni skomdu ngħid lill-ommi li nħobba Għadna lur imma qed naħdem fuq li kien nieqes Xie, u meta niġu għan nieqes Yeah
Onestament qed nixba narra tfajliet bħala sorm li rrid nifqa. Il-bot mill-miliet tatni qalba xorta miftuħa bera ħurejta simpatija bil-mira moħbija li turi sidira. Kont immatur iġġilidna ġili nsibni ħares lura. Lura meta qalet tinfaqa tibki spiss. Lura meta x-xewqa kienet tieħu l-aħħar nifs. Meta semmajtilha diska u għamlet 3 minuti titħaq biss. Kien il-moment li rajt il-poter ta' tbissim onesta. Anke jekk tiġi bil-prezz li tnejku bija. Kont qed immettiti fid-dejn biex nara kuntenta. U issa li qiegħed inħares lura imnalla kien ħadd ieħor għalik għax miegħi kont tispiċċa tweġġa'. Jew ikollok bżonn xeba paċenzja. Għax faċli tara li għandna l-problemi. Terapista qalli naħseb wisq fil-passaġġ qed tagħmel fil-preżenti. Għatlu jien iżżob naf Nieħu gost nirrifletti meta niġu għall-ansjetà tibtanti li ma nirremetti. Fl-istess ħin mhux ħankun jibes fuqi meta terġa' tiġri. Ego straġi nibda nibki meta jfaħruni. Kemm jista' jkun nara l-valur ta' mara wara d-deri. Imma minix perfett ukoll ikolli nammetti. Ġieli noqgħod naqa' ħażin ħares lejtejk timolla fil-bikini. U jekk tmur lura t-tielet vers tibda tifhimni kif maqbud f'dak ċikli. Kif imbagħad noqgħod nibki naħseb fuq l-ex riċenti. Dik storja simili imma vera differenti. Ħaqqa vers indipendenti u ħan indirizzaj sedaw qudiemi. Toqgħod tajt li ma stajtx ittini li rid meta li rid kien li tuħu ħsieb lilek innifsek. Ma nafx. Ġieli naħseb li qbad tinfexxi r-rabja li għandek lejn ħadd ieħor fuqi. Mhux qed ngħid li nkont perfett bl-ebda mod mhux ħanġib skużi. Hemm sentimenti li issa qed nifhem x'irt tgħidli. Azzjonijiet li għamilt jien li kienu banali. Mumenti fejn ma kellix empatija meta kont kellimni. Imma dan minn fuq il-ħafna drabi li kont hemm biex inkunu onesti. Instessat li ħadd qatt ma prova daqsi. Saħansitra jirrid nibqa' nipprova int tajtni. Imma b'xi mod ġej tajt li tradejtek ngħidli li m'għaddiġ ġurnata li ma ħsibx fuqek. M'għaddiġ ġurnata li ma ħsibx fuqek. Xbajt nara video staqtates u niftakar fik. Xbajt nara self-help forsi jgħinuk ftit. Xbajt nispera li qbad rutina li tagħmillek ġid. Xbajt Onestament Minnix aħjar minn ajra, minnix grafi laqqas. U ġew ħafna momenti fejn ħsibt li mexjin il-qudiem imma konna sejrin lura l-baħar ta' granċ li jien newlu koplaw. Di għal kull talba li weħlet mal-kopla u għal min iffaċċa żmien ibes imma kompla. Jaqdef biex ma jaqax lura flok qatt iġib skuża. Bużu. Lura mek mill-album Onestament mela tal-Bużu. U nibqaw f'stil mużikali simili hawnhekk minant Aicha Xixa fl-imkien ma' Lokko. Din hija Imħabbti. Imħabbti jiena lilek bis-serrit ma naranix waħdi mingħajrek f'ħajti minnix l-istess. Konna fl-itnejn imma li sallaħan nifs flimkien. Meta nħares f'għajnejk dinja siħa nara fihom kull ħolma kull xewqa kull lejl kull mument flimkien. Ma nistax nispjega l-mod kif qalbi tħabbat għalik. Kull meta nħares f'għajnejk m'hemmx kelma li tista' tgħid għal dan kollu li nħoss għalik. F'ħajti m'għandi bżonn xejn iktar, inti biss l-imħabba tiegħi. Qatt ma rid narak ħażin, inti xemx ġo ħajti. Meta d-dinja tkun mudlama nħares lejk u turini triq biex ma nitlifx li jien nifsi f'dan l-imbaras ta' dinja. Erfajtni minn xahri u rejtin l-imħabba x'inhi vera inżommu jdej xulxin u niġġieldu d-demonji li hawn madwarna. Ħadd ma jista' jkissirna intu jien għal dejjem sa l-aħħar nifs flimkien nagħmlu weda ma' xulxin li qatt ma ħan ninfirdu. Inti imħabbti jiena lilek bis-serrit ma naranix waħdi mingħajrek f'ħajti minnix l-istess. Kunna fl-itnejn imma li sa l-aħħar nifs flimkien. Id-definizzjoni
Missjoni tal-imħabba ħallik naħraq id-dinja kollu naħraq abdaħqa Noqtol għalik kif ukoll immut U dak kollu li għandek bżon se jiġi provdu Dax li għandek jent mux ta' spiss jiġi offrut Fuq moħi bħal barnuża Droga jena nuża Ma rrid biss għaldik u m'hemm xans li nirkupra Hi isa modella jena nirrebella Opposti miex budin lejn xulxin f'dinja mella Għajnejk jiġfu univers asnaf li jeżisti Minnar ma naf iktar qed insisti Nintilef inħares lejn dak il-wiċċ mistħi U jista' jiġri li jiġri Ħisniq lajda għata traki ma ma kienx immuġieħ Me meta rejtek fritrat sa kien taħt li jilbib U sibruħ nistenna fil-għaxija Biex inkun nista' nisraqlek bis-sima Inti imħabbti Jenna lilek bis-sewit Ma naranix waħdi Minnajrek f'ħajti minnix l-istess Kunna fl-idnejja memma li sallaħan nisflimkien Il-Lokko mek fil-kollaborazzjoni tiegħu ma' Aicha Xixa fil-verità hija silta minn tagħha din illi jisimha Imħabbti. U għanna aktar materjal ġdid li ħareġ dal-aħħar, għanna waħda riċenti issa minant Caruana. Din id-darba flimkien ma' Jehst, din hija Hits Hits Hits. Ayo, hits, brimstones a smash, blowing up the safe, taking shit loads of cash, Bitcoin shit boy, crypto to splash, the crime scene's clean, we just dip, blow and dash the empty Vimto in the trash can, stop the big split roach in the ash pan, nobody move or do anything rash man, London calling, you don't wanna clash man, you're an overnight flash in the pan G, I can see the breadcrumbs, you've been in the pantry, I'm on a new wave, Susie and the Banshees, but still stay classic like looping up Apache. It's all patterned by nature, Fibonacci. The beef's major, I may just bring an army. I'm all that and a plate of melanzani. I turn my art into paper origami. Maybe that doesn't make sense, let me reverse it. We turn the paper to art because it's worthless. We turn the words into gold, the beats are precious gemstones. Priceless treasures for your headphones. UFOs in the night skies, aliens in range of the satellites to hear me recite rhymes. We get the money like wise guys with a dumb idea, then bounce like a check that doesn't clear. It goes hits, Billy bin the shiznit. You had your 5 minutes, but I blinked and I missed it. Somebody want beef, bring the brisket, but I ain't doing shit without tea and a biscuit. No long talk, I just tap the mute. You're begging for a one draw, I just strapped the zoo. Another botched job from a cat candy Jew. You need a new vehicle like Crash Bandicoot. I make your mans disband your group. Change your plans quick, pack and move. Hallelujah, Biddy Brim will do ya. Maintain the same frame of mind as Buddha. That's God status, but now moving on to other matters, like the vinyl with the colour splatters, cult classics. We're running shit like some old Asics and die hard like old habits. So savage, manager saying who's paying for the damage, but nobody's taking up the challenge. I'm backstage blazing up the chalice. You're going down the rabbit hole chasing after Alice. All the while still claiming you're regalis, looking like a bank balance paying for the palace. The competition pale in comparison. The writing's on the wall and the paint is on the canvas. It's brimstone and Caruana. We sip Vimto, smoke marijuana, and we keep coming back with more and more hits. Biddy Brimstone, more and more hits. Caruana, more and more hits. Y&R, more and more hits. KPM, more and more hits. Yeah. Caruana u Jehst mek bil-hits. U għattilkom li l-materjal jibqa' ħireġ indubjament regolarment, għanna anka żewġ albums ġodda minant Sandro Zerafa u dawn insemmakom aktar minnhom fil-ġimgħat li ġejjin. Allum se nisimgħu waħda li ħareġ minnhom bħala waħda minn żewġ singles sejħilhom din minant Sandro Zerafa jisimha Serendipity.
U bis-Serendipity hemmhekk ta' Sandro Zerafa ħana ġejna f'tmiem tal-ewwel parti ta' 712 l-edizzjoni ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jekk tixtiequ tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nistanka nikkunsidra biex ninkludi f'dawn il-programmi ta' Mużika Mod Ieħor jew kellha fil-poddati ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Kull ma tkom tagħmlu għali tiktbuli permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti għana jkollna l-kurzita u l-kurzita llum hija din. X'inhu K.A.R.R?
Nova Star mek minant K.A.R.R huwa l-isem li diġà iltqajna miegħu waqt mużika mod ieħor drabi oħra madwar 7 snin ilu kien l-ewwel darba fil-fatt meta tfaċċaw għall-ewwel darba dan il-grupp bis-silta tagħhom Galacticors. U EP ukoll kellhom dak iż-żmien b'4 siltiet bl-isem ta' Galactic Drive. Ħanisimgħu propju allura dik il-Galacticors biex anke nkomplu nwieġbu il-mistoqsija x'inhu K.A.R.R dan il-grupp Malti K.A.R.R.
Galacticors mek mela minant il-K.A.R.R li huwa trio ta' mużiċisti alternativi li huma Eric Soler, magħruf ukoll bħala Soul, Ker Takwilina, ma konx naf li jgħidulu l-ber, imma tagħmel sens, u Jean-Pierre Genovese. Is-silta li għandna kemm smajna hawnhekk hija minn 9 snin ilu, imma aktar reċenti minn hekk propju fl-2018 kellhom album bl-isem ta' Carnage illi donnu kien ħarbilna kompletament dan. Allora biex xira li anka nisimaw silta minnu issa. Hawnhuma il-K.A.R.R bis-silta tagħhom X-Wars. Meħuda mill-album Carnage tal-K.A.R.R mek is-silta X-Wars mill-2018. U issa fl-2025 qed jirritornaw b'silta ġdida u għalhekk anke għamed din il-kurzità ta' x'inhu K.A.R.R, is-silta ġdida tagħhom jisimha Cyber Ronin.
U bis-silta ġdida tal-grupp K.A.R.R, Cyber Ronin, għana ġena fit-tmiem ta' tini parti ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fit-tini parti kolna kurzita u jekk int li qed tismani għandek forsi xi kurzita li tixtieq taqsama miegħi u mal-kumplament tas-semmija ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, kull m'għandek tagħmel huwa tiktibli u tgħidli x'inhi il-mistoqsija għall kurzita tiegħek permezz ta' ToniSant.com. Fiċċielet u l-aħħar parti ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għandna jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa The Oldest Tale ta' Perseus Drain. So many lives, so full inside. Waiting the dawn, cold and forlorn, winter born. Creeping inside the secret desire to hold you forever, raising the stakes, whatever it takes to stay with you forever. Na 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 na, na na.
Sultan li tagħti jisema l-album The Oldest Tale ta' Perseus Dream. Perseus Dream huwa grupp Grek bbażat f'Malta u f'dan l-album tagħhom għandhom żewġ siltiet li fihom il-parteċipazzjoni ta' Anne-Marie Spiteri li nafuha mal-Viper Soup Complex. Din The Oldest Tale hija waħda minnhom. Ħansemmakom l-oħra jisimha Time to Go.
to Go mela mill-album The Oldest Tale ta' Perseus Dream, kif għadna hemm il-vuċi ta' Anne-Marie Spiteri flimkien ma' dan il-grupp Grek, imma naturalment mhux fis-siltiet kollha, hija mistiedna tagħhom f'dan l-album. U fil-fatt għalkemm din is-silta kien jisimha Time to Go, issa huwa Time to Go, għana ġena f'tmiem ta' edizzjoni oħra ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fakarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt isiru permezz ta' ToniSant.com. Skemmu ġulta darba oħra, jina bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika Mod Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.